Ja sam Jefimija Đinović i proterana sam 1999. godine iz rodne Đakovice od strane UČK terorista i NATO agresora, ali moram da kažem da je moja duša zauvek ostala na Kosovu i Metohiji, tako da ja ću vam se iz srca obratiti i podsjetiti na zločine koji su albanski zločinci vršili nad Srbima. Kada je teroristička organizacija OVK u Račku kod Štimlja 1999. godine napala redovnu srpsku snagu, kućni prijatelj Hašima Tačija i Ramuša Haradineja, William Walker, preko noći je presvukao 58 pripadnika OVK i to je bio povod za bombardovanje nedužne Srbije. Isti režiserija sa identičnim scenarijom pojavljuju se 16. marta 2004. godine i nameću da su Srbi ubili, odnosno potopili 2 albanska dečaka u selu Čabra kod Zubinog potoka. Izmislili ste nam Čabru, izmislili ste nam Račak. Kada je ta lažna vest lansirana putem medijske snage Albanaca 17. marta 2004. godine, nekoliko stotina hiljada albanskih terorista kreće na nezaštićenu Srbiju. KFOR, UMNIK i KPS mirno i nemo posmatraju kako se ruše srpske crkve, kako se uništava duhovna i kulturna baština Kosova i Metohije, kako se ubijaju nedužni Srbi, kako se ponovo proteruju sa Kosova i Metohije. Toga dana i 18. marta proterano je 4000 Srba iz svojih domova, zapaljene su srpske kuće, živ je zapaljen u Kosovu polju Zlatibor Trajković, živ je zapaljen Dejan Nedeljković u Prizrenskoj Bogosloviji, kada su izgoreli, kada su zločinci zapalili i Vladičanski dvor i crkvu Hrista Spasa i Bogorodicu Ljevišku. Sada će ti isti Albanci tražiti uskoro članstvo u UNESCO. Da li će se razorioci naših manastira, da li će se ubice moliti i klanjati kralju Svetom Stefanu Dečanskom, da li će se klanjati presti Simonidi koji su besomučno iskopali oči u manastiru Gračanica, da li će paliti sveće u Deviću kod Srbice ili će pojati molitvu u Bogorodici Ljeviškoj. Ovih godina često vidimo filmove koji prave, nažalost, naši režiseri koji nikada nisu otišli na Kosovo i Metohiju i to nas izgrane Srbe boli. Boli nas što prave filmove i predstavljaju, kreću od pojedinačnih slučajeva da Srbi prodaju masovno kuće na Kosovo i Metohiji i da kod Srba novac rešava sve i da tim istim novcem prodaju svoju žrtvu u vidu prodaje kuća. Ali to je jasan znak da kreće od pojedinih primjera. Niko nije spomenuo logor Srpski Orahovac, Veliku Hoču, Goraždevac, Štrpce. Zašto tamo niko nije nikada prodao ni pedalj svoje zemlje? To se nigde ne pominje. Zato narod koji se geostrateški nalazi u lošem položaju, živi u bedi i siromaštvu, oni su ranjenici pogroma, čuvaju srpstvo i pravoslavlje u Velikoj Hoči. Godinama, decenijama otac Milenko iz Velike Hoče sam služi Gospodu u crkvi Svetog arhidžakona Stefana. Zašto o tome neko ne napravi film? Zašto se zatvaraju? Zašto je nastao medijski mrak? Zašto se zatvaraju oči pred tužnim slikama pogroma? Zašto neko ne prikaže oca Mihaila i svetih arkangela koji su srušeni do temelja i zapaljeni 2004. godine u martovskom pogromu, a on sam godinama s verom u Gospoda služi za naš narod? Zašto neko ne napravi film i zašto ste zaboravili srpske monahinje u Đakovici? To su jedine 3 Srpkinje koje su ostale tamo. Moja Đakovica je zabranjen grad za Srbe. Pitam se da li albanski teroristi zna koliko je bolno da ne možeš da uđeš u svoj grad, da ne možeš da uđeš u svoju crkvu. Ja noćima i noćima sanjam svoju rodnu Đakovicu i molim Boga i ne gubim nadu da ću se jednog dana vratiti. Čujem često priče da Srbi koji su napustili Kosovo i Metohiju neće nikada da se vrate jer su se prilagodili
i boljim načinima života. Ne, to je laž. Makar ja ću se vratiti na Kosovo i Metohiju i imam nadu da će mi Bog vratiti. Isto tako imam nadu, pošto nijedan zločin nad Srbima nije rasvetljen od dolaska mirovnih snaga na Kosovo i Metohiju, pošto nijedan ubica nije priveden licu pravde, ja imam nadu ako ostanu, i svi mi Srbi zapravo imamo nadu da ako ostanu nekažnjeni od strane zakona, da neće ostati nekažnjeni od Božje ruke. Ubice kao što su Ramuš Haradinaj, Rustem Mustafa, Tahir Sinani, Ahmet Isufa i Hašim Tači danas su premijeri, opozicije i predstavnici vlasti u takozvanoj kosovskoj vladi, a pored toga što su ubice, oni se dan danas bave trgovinom droge, belog roblja, municije i oružja. Zato molim Srbiju i svet da dobro otvori oči, da shvati da je Kosovo i Metohija osnovna srpska zemlja, da čuvamo osnovnu srpsku zemlju u našim srcima i da je češće obilazimo.